Iyatrenda ekalwandle nkulu nomthandeni igcome elisha umfoka amanqele laphana ivideo sabalele ey'nkundleni zokuxhumana ulwandle nkulu ecela uBeat kumthandeni walezi insimbi bekade idlala laphana kuyitandi iJulayi. Bafowethu ake ngiqale nginibingelele la kwisiqiniseko SA Media abaqala ukusijoyina kuleli khasi ngithi sanibonana bafowethu ngicela button ka-subscribe niphinde like lama video enginenzela wona. Bafowethu iy'ndaba ezimnandi ziyatrenda laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Lokhu kulandela kamuva ekutheni ulwandle nkulu laphana intokazi esebenza ngaphansi kwenkabi nation ngaphansi umphathi wakhe ku-Big Zulu ecela uBeat kuyena umthandeni ngesilomo somaskandi insizwa idabuka phansi emdletsheni ake wasebenza naye esikhathini esedlulile le nkulumo ithonda kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi bakhomente ngazwi linye bathi mthandeni inike ingane uBeat njengoba iyaziwa ingoma enayenza yaqopha umlando ukwedlula zonke iy'ngoma esike zaba nazo endimeni kamaskandi yaba no-31 million viewers laphana on YouTube yaphinda yazoba no-24 laphana ku-Spotify million wama-streams laphana okuyinto bingakazi bekhona emlandweni laphana ulwandle nkulu ivideo yakhe abantu balokhu bayitrendise njalo lokhu kudala ukuthi noMasondo aphawule laphana wathi cha impela kufanele ulwa impela ayithole le Beat inkinga yili office lakhe ukuthi uzobaqhatha ne-office laphana eveza ngokusobala ukuthi cha ingane ayisakwazi nakulinda ifuna uBeat kumanqele kodwa manje inkinga i-office labo laphana olwandle nkulu kuyi-office leka Big Zulu asazi bafowethu nawo lo mlando noma le nkulumo kalwandle nkulu. Njalo indaba bafowethu ngicela singakhohlwa ukusubscribe sidibane kwezinye.